Sretoše se dvije vojske pokraj grada Podgorice. S jedne strane Crnogorci, s druge turske jedinice. Ne bi kavge u početku jedni prema drugim sjeli, pa mjerkaju i ciljaju šta bi dalje preduzeli. Učas jedan među njima pregovori započeli, ali vidi se da bez krvi neće proći dan bijeli. To potraja nekoliko, ali nije moglo dugo, jer počeše među njima zađevice, šta bi drugo. Dokle viknu Murat Šarkić, imate li Crnogorci jednoga dobrog Megdandžiju da osvijetla obraz vojsci, da se danas sa mnom sretne među ove vojske dvije, da vidimo ko je bolji, nek izađe lako smire. Zgledaše se Crnogorci jer znali su za Murata da njegova oštra đorda lako skida glave s vrata. Dokle skoči kao čigra jedno momče golobrado, evo mene, dijete sam, ali ću ti izać rado. Svi su vođe Crnogorci, možda bolji no ja što sam, al danas ću da pokažem, nek se vidi ja ko sam. Sin Ilije Piletića zatrča se sablje gole, od njega će nešto posle postanuti serdariole. Svi se redom Crnogorci u čuđenju prekrstiše, dokle jolu priđe Murat i sablje se ukrstiše. Zvekću sablje ukrštene, iz njih sipa oganj živi. Murat stari Megdandžija, majole soko sivi. Pa Turčina salijeće i grdne mu zadajade, dok jolova sablja sinu i Muratu ruka pade. Desna ruka, u njoj sablja popadaše kraj Murata. Manujole još jedan